Alla jħobb lill-kulħadd, anke l-ar wieħed minna. Dan kien il-messaġġ tar-Raj tal-komunitajiet insara kollha tad-dinja. Papa Franġisku kien qed jindirizza lil eluf ta' pellegrini mid-dinja kollha li nġabru fil-Bażilika ta' San Petru fil-Belt tal-Vatikan f'lejlet il-Milied. Fost dawk preżenti kien hemm tfal li ntażlu biex jassistu għal din il-qudisa speċjali mill-Venezuela, l-Iraq u l-Uganda fost oħrajn. Fil-messaġġ tiegħu Papa Franġisku qal li jista' jkun li għandna ideat żbaljati, jista' jkun li għamilna żbalji ħoxnin, imma l-mulej jibqa' jħobbna. U tinterpretaw dan il-messaġġ bħala wieħed li qed jirreferi għall-iskandli fih dan il-Knisja, fosthom dawk dwar abużi sesswali. Intant f'nofsinhar f'jum il-Milied, il-Papa reġa' ndirizza l-komunitajiet insara mill-Gallerija tal-Vatikan fl-urbi e torbi tradizzjonali. Rinnovo i miei auguri di buon Natale a tutti voi, giunti da ogni parte del mondo in questa piazza, e a quanti da diversi paesi sono collegati mediante la radio e la televisione e gli altri mezzi di comunicazione. Vi ringrazio per la vostra presenza in questo giorno di gioia. Fil-messaġġ tiegħu il-Papa talab biex jirtabu l-qlub ibsa biex tgħin fit-tmiem tal-inġustizzja fid-dinja. Mill-Gallerija tal-Vatikan il-Papa Franġisku tkellem dwar ħitan ta' indifferenza li qed iwaqfu nies milli joħorġu mid-tbatija li jinsabu fiha. Il-Papa talab ukoll għal dawk milquta minn konflitti, diżastri naturali u mart li jelenka f'diversi pajjiżi. U annota partijiet tal-Afrika fejn qed jinqatlu l-insara. Meta kellem lill-eluf miġbura fi Pjazza San Petru f'jum il-Milied, il-Papa awgura serenità u paċi lil dawk li huma persegwitati minħabba l-fidi tagħhom, l-aktar lil missjonarji u l-membri tal-fedili li nħatfu u lill-vittmi ta' attakki minn gruppi estremisti, partikolarment fil-Burkina Faso, il-Mali, in-Niġer u n-Niġerja.